Салом алейкум мардум, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Чиқар дасин бардорум омадам жаракай мо телефон гирифтем. Ятиш и доставка, и телефон бошад. Магазин омада гирифтем. И бардор телефонам мекушем мира ё не, оли бей акад авҷай. Ассалому алейкум. Чиқар брат? Коро чиқар ҳаманас? Аҳвалкон азал. Яд нешта. Қабула лайк мон ки қарздор мешай. Лайк бад успед накадай омони. Чи коробкаи телефон да букшем? О бача, биё, як защитам задан накода, як корча битимон ку ира ҳалол кунем. Так, ина брат. Видео мекунем, пресс ҳеҷ ҷо намегирезад. Ина телефони бардор мекунем, телефони бардор Samsung A15 6/28 нархи телефон 16,500 рубл буд, ҳозир 15,500 рубл шуда, яке 1000 рубл арзон шуда. Ҳозир бошем бардор мо гирифтаги яшай, на телефонам кушош кардин кушо. Ёки ин телефон ҳам кушомаш хат. Телефони брат хам, хоб ин телефон мекуше. Инҷаш боша қоғази, инҷа комплект боша, толка кабел дорад, дига ҳеҷ чи надорад. Ва ин телефонча чӣ хелдеса, ин дизайнаш. Дизайнаш тёмный синий, рамкош квадратики, чётка, как телефон без свободно да любой ҷанвор мони ростш места. Дар тараф кнопкаи пастбаландкунак, кнопкаи киштанак. Ай ҳама телефоне ки ба нархи дастонӣ, ба нархи арзон буҷетни Samsung A15. Бена телефончаи чёткаи, ҳозир як явра брат телефонта настроя карда метиём, мегири мерай. Чӣ хеле бо утияб кимея чим чӣ хеле боша қасоб букшам хеле кайсинаш карочи. Фаҳмидӣ брат? Ҳозир бошад телефонта мегирем, полни гиромаш мекунем. На и бо приз дорад, кстати, магазин мо даже приз яд номер омадай. И бардам ина призша мегирем ки чи приз мебурад. Телефона хаб кисон приз приза. Хоб, ина приз ҳаме A15 мегирем, касе ки магазин мо телефон мехира, приз ҳам метиемаш, даҷа мисол падарко, ҳар чи буромадаш мумкин основной аксессуарай. Ина якта призша мекушем, чи ай? Приз буромад колонкаи хобко. Якта колонка падарка буромад ки колонка 3 соат 4 соат колонка зарядш мебара. Ина колонка бра, и колонкаро мегири, яке туй ба туй мегарди заказ гирифта. Если заказ покаси номер хта додан мегирем, заказ да мегарди. Телефон як явра настрой карда метием бра, телефон хта. Ага хело бачас пригапом короче. Чи? Ого. Он хад. Бе брат настрой кашма метрем падарка шаби. Бе хайра настрой карда мегирем, худ мо моша дига падарка мегирем, падарка телефон дингимо. Телефон буҷетни. Телефон Smart чи? Spark Go 2024 игровой процессор надорад, лекин ин телефон буҷетни ай. Чиста барои истифода бурда. Экрани ин телефон 90 Гц кор мекунад, гиром кардаги муше? Чи? Телефона. Не али. Вот даш телефон актам брат. Ассалому алейкум. Узбек тоҷик брат. Тоҷик яна бача гамни сака чохаде номот саломати хоб шомадан. Нойма умеҷон ахано мехудад. Акаби акам оз гиртага чи акай холмора да падаркаи ку. Ина касе магазин мо телефон фарна до чанд сма телефон мехарад, падаркаш метием. Опа. Хизм галти. Хоб фен, я фен буромад, фен тамом шидам, бо фен буромад яти дига. Бута ята фен я астан. Оз ята фен буромад ага. Навадам ки дахона янга калмаш я. Нао мегирад. Фен боли чиз дар кори буда. Эге фен истифода бар бурад, масалан дар шамоле муи сарта мешо хуш мекунем брой. Гуфта намешава. Ни падаркаш муи сарта қоб мекунем брат. Что ки касал наша. Бо ҳар рӯз бади обуз кардан чиз дар кори ҳамиш. Ин падаркаша бара. Ин телефон гирифтаги бародар мо телефон нархаш 64 гигабайташ, нархаш 7500 рубл. Tecno Spark Go и свет сафед сиёҳ шавита, светои дигар сафедош ҳам аста. Даже ина бегай рӯз шудаган ёкнин телефон чиқа дар магазин кам монда. Ҳозир бо худо хоҳад ба пага сара бо заправка мешан ёкнин. Иҷа 10 та 12 та телефон буд, 2 дона телефон дига даҷа монда. Иҷа да ҳамон хани ёкнин сетаи телефоно кам мондаган. Ин ҷада боша прямой эфир FTS, прямой эфири да метавонед будорен обуна шавен. Ина бародаро дуромадаги эфира тамошо доран. Салому алейкум мардум. Ина хутон худо хоҳад ба наздики дар YouTube мебинед. Ина ин телеграм канал мо иша қаб мена ки телефони дигари хати ина 13 Pro Max буд. Ин телеграм канали Realphone Moskva дурои намиҷа обуна шуда монед. Нархои ҳамаи телефонҳо дар инҷа фаҳмиданатон мумкина ина ниёкнед. Нархномаи телефона дар болоша борзер мекунед, ҳамаи нархои телефон мебурад. Samsung, Realme, Tecno, Spark, Infinix ҳамаш дар инҷа ҳаста. Бемалол нархоро мебинед. Қизёда ина айфонҳо дар инҷа нархошон ҳаста. Бемалол рақамҳои экрамдагида муроҷиат мекунед. ҳатман хирида бошад чикор мекунанд, ҷавоб метиҳанд ба саволот. Бемалол метавонед ки телефони дар гурӯҳи хта
خریداری کنی. هم تاجیکستان دسترفت داریم، هم روسیه دسترفت داریم. و نو واسه که در مغازین ما مثلا اکسسوارا هستن دیگه، هم چیزا بغیر زیبا درجه و کسی ریال اویا نیست فعالیت میکنه. اگر کسی ریال اویا باشه با شما برای همه سمت‌های روسیه و همه سمت‌های دنیا بلیط نوشته میتید. رقم برای مراجعه روی اکران در 925 371 0388. این اویا کسی ما باشه اینجا سر تو بگیرم میشن فقط بلیط مینویسه.